Živijo, jaz sem Branka iz Anja, danes imamo za vas malo drugačen video. Ker že vrsto let uspešno sodelujemo s Marticem, ga bomo danes malce presenetili, ker ima v nedeljo rojstni dan. On o tem nič ne ve, ker misli, da gre sodelavcem na kosilo. Kar ga čaka, je fake bon za kulinarično doživetje, degustacije vin in morske hrane, kar pa on ne mara. V bistvu so pa notri skriti AirPodsi tretje generacije, kar pa ni prank in bo tega zelo vesel. To pa še ni vse, glavno presenečenje šele prihaja. Jaz bom rekel, da grejo še po garancijski list do avta, ker jo bo dejansko čakal tale monitor. Stole pa LG-ov najnovejši OLED monitor, 2K resolucijo, 240 Hz, z najverjetnim odzivnim časom 0,4 sekunde za skoraj 1000 evrov. Gremo ga presenetiti. Akcije. Evo, zdaj se popeljamo v Perota na kosilo. Zdaj v Perota poklicali, da naj prideva. A ste ti še naprej, že to ni delate? What? Ne. Ok, kje si? Jaz sem zdaj na Celovški, tako da računi 10 minut. Ok, čakaj na Celovški, si zdaj Gliš sem iz avtoceste zavil, tako da slabi 10 minut, bo spal prej. Ja, če spal prej. Ok, važi. Sega, ajde. What the fuck, Hva je spet do tega kamera? Nekaj za moj rojstven dan, bro. Kaj ste mi zdaj zvita? Ja, Giovanni smo slišali, da imaš rojstven dan. Ne, no, bro. Eno malenkosti podarjamo. Kaj delaš, brat? Takoj sem vedno, brat, kamera. Dragi Pero, v tvojem rojstven delu ti želimo vse najboljše. Podarjamo ti bajšo kulinarično doživetje za 2 osebi. Za več informacij boš moral odpreti škatlo. Mi bo vajen dan lep, kaj se da čekaj. To moj rojstven dan od Darjana. Chill, what the fuck. Ok, se gre. Se gre. Brat, iskreno majke mi, sem mislila, da ješ, friend. Svi, brat, pa delajo trening. Ne zgleda po kafena. Kaj je to? To je najbolj znan selotejp na svetu. Anni.Si selotejp. Čakaj, tle notri neki? Strigi bo za degustacijo vina in morsnih jedi za 2. Kaj je hora, res da ne imamo vsi hrane, brat? Takaj se naga, brat. Kaj ste videli, da smak model? Da pa se... Resno, moram mogoče naučiti do 31.12. Prvi ste ne prijo strigi na naslovu vlas, Lini stari se sta izdala veliko kravaska, zelo gostiva. No, thanks, like him, ne, drugače ne. Ne morskalna, pa hvala, da ima tudi pica, ne. Tako da jem pica, definitivno. Ampak dejansko to je fejtno, ti prank stari. Se sem vedel, da ne, kaj se je fejt, vedel sem, kaj ne jem morski hrab, bro, to ve, ne jem morski hrab. Ampak so rekaš, kaj ni ved? Bom jedo pico, da taj, što ne obstaja? Ne obstaja, kdo? What the fuck? Čakaj, šef Rajko. Ni šans, ni šans, čakaj, aj no to še gej. Hej. A se svegdaš? AirPodsi, brat. Ja, tretje generacije. Hva? Ja. Let's go, brat, jaz sem bude stara še, majke mi. Hva? Brat, motherfucking Anni.Si, brat, majke mi, Anni.Si, brat, in kjeca. Teksta, dim. Hva? Slovkno, Anni, majke mi. Kar bed mi je, skeno mi je, kar bed. Presežem, da mi je bed. Anni, vem, to mi dobro naredite. Že tako strače slovenska, računalniška tribuna, ever, vse ste mi dal, in zdaj še to, brat, majke mi, ne res, presežem, ne realno, fed, insane. Brat, majke mi, insane. Ha? Garancijski list za kva, za AirPodse, stari. Fa, brat, majke, da pa sečam, da sem jih hrabo, majke, brat, hrabo sem jih full stari, moj. Hva? Ja. Ne, pa še najnovejši LG OLED monitor, ne, maka, ne. Ne, spadam se, majke moj. Pa seš, posežem stavi. Ne, brat, majke mi, res. Zasešeš čive? Ne, brat, pravi, please. Skor 1000 čive, ne, pa prosim, dvojka. Ne, brat, ne moram, majke mi, brat. Ne, brat, ne mi tega delat, majke mi, brate. Brat, ne mi tega delat, čučal sem, pa sežam, ti na vse. Brat, to je ultragir, brat. Ka? 27-ka? 240 Hz? Se zajebomati, ne, ni šans, brat. Ne, brat, ne, no, majke, veš, ko mi je bed, presežam, ne moram to vzeti, majke, brat. Oh, brat. Fuck.
presežem, jaz ne vem, kva da naredim, brat, kar bednje. Jaz tudi Janišek, zdaj spično nekaj na hitro pojest. Brat, no ni bilo, ne zdaj, bavite se, majhim. Brat, to je ful, presežem ti. To je ful, stari. Še rafte karkoli lani, Peter, enači dušačka, to je Anni.Si, friend. To je another level, presežem, jaz ne moram biti bolj zahvalen, ker to